zan pha sun pha chule ni khopa krista zala ka so pete hozol se hichi hi ninununglam to ki sam kai bible thate ngui long nitin hamset na su jing kita alang na channel hi tunia hichi video be zo se mi wang pha hi azi su hitabang phat pha hi koi ma zo sin amu zo lo hi thukithang hi hamset na sang che che tan busy hidem masang chun hamset na hi han galatol hijongle news ho vela hani ki za azing lai chu anu min tunwang iko mo ong hlum tan him tam pin thina man na hlisu ka na ken thei he su na nei patawin ahin la wanoi thilse ho iwet ting ei ho chunga su sanga kho zo zo asu zingin leiset chungi alam dang momong tan miching mi thim hon jong thilse ho kon hin leiset kichai ding amu theigun galpi athum na ong ton le nuclear war hintin itih akhin so theidem tin abui tawe ai le so pite ho ai ho din pathin do ai hu hing theidiu le ikinep naw sun choi hezi chun bible a pathin tem ho anavia hute azi chu teliza kai pathin khut noi so hin amalung go le anato he diu poi moina ai le chun Matthew bung som ni lali chang thum na hin olive molchunga Jesu atoupet'in gu thim cha na aseijuite ahungun Hitobang thilse ho chu itih lhunga nahung ki ting phat le leiset kichai ding chu ipia kimelchih ding ham din adongui gal kisat husa le gal kisat thukithang najah diu hijongle che hih-un Hitobang ho hi su te ding amavang achaina hilo lai ding ahi gam khat le gam khat kidowa lengam khat le lengam chom khat kisat ding min tina kel tang tin ding ki hot ding hi so te ho hi chu bible verse ho hi hoi ti hin nai tu lo hen in het do diu chu o bible wa ke sun to te hamset na sei ho mi mu chang in agui hlong gam tai ai le pathin to te agui hlonga kun thilni hin het do the diu chu achaina hi ninununglam ai hi kimelchih na le anina pakai hungkit phat a hi melchih na hi so te ho phat nahung phat ding zui ha hin ko mang thei ki ti hi miching ho bo he thi nu we te ka nan simlai chapang ho dia exam hong nai le lekha bu ha sim diu oi moi kuti lo le lo sam thei diu hi na na tong mi dinga jong aphat cha mu chi atu lo leo aga lo lo diu hi Hitobang chun pathin thote gui lhunga kun ninununglam hitai chale pakai hongkile phat hitai ti he wa kun pakai lam tu dia i gut lo leo ni ching hi thei lo diu hi pakai hongkit chu mi zo sin alam tu mong ding nam pakai hongkit lam tu nunga mi chinga om nga alam tu lo nunga dong thim dei nga ma om hi pakai Jesu na seijen aki ko tampi ahin lando ron cha ai ati ai le tunya ahin jing pathin thu sanga amang thai thil ta salam in chen lo chen sumna kai nei ligo ning than ho nei lu zo le pathinin athan do la izaw mong du nam Zakaria bung som le pum chang ge nai pakai jina seijin gam sung pum pia hi hop thuma hop ni ki sumang ding mang tha biu hop khat se ro ai nga ki hoi do ri hi ji ki hop thum la a hop ni ki sumang ding a hi le hop khat la a chu izaw ri hi nam so te ho so te ho bible to te agui long dam tai pakai lam tu dia i go diu apoi mo pe ni tai pathinin ai mo ho lung ngai tu le ta san ding zuya na ahin tu mong ding hinam bible to te mo le pathin to saya kon ai hon lam tu ding dan tu ta i khol lo le nunga mi chinga ho to bang i hi zo lo ri hi kum sang ni masangin Israel te holam kai le farasi hon pathin thu gel ta in a he am hon ata san ding zu in mesaya lam tu ta sangin adoda zo pathin phat thei chan ta sangin gau sat na zo chang ve tun hamset na zong ne tin asam che che tan aching na thim a ho awai nu naw chapang le holam kai thum no mi hem tam pi hin khu adei jing tai denomination chom chuma kon le doctrine chom chuma kon he jong la han pathin tu ta ai het lo wa inei no leo sagu kiwa tabang hi bi hi pathin tu ta izil na dinga phat ki zen tat hi ki cho diu phat chu hong jong tai azi chu hamset na nin pa tin leo ithi diu ham I hin diu ham bo gi bu pi diu tai na in zil du topic ho chu achaina hoi tabang Christian ho chu wangam lu thei ding ham ni na pakai Jesu nei hlat do naw hi kum sang ni ram wal ta ibola ni na I chon si jing na la yu a hidem athum chan na I chi chon sit na ho hi hoya kun hong ki tan ham ali na I chi chon sit na ho kun itih thien thei diu ham ana na pakai hong kit na ding to te lam pi ni gu thima gu cha banga hong ding dan le thang punga hong na ding dan agum na mihim cha pai pi ki sai na ham asagi na pakai hong kit ting vice version ho banga chu ipiti inalam tu thei diu ham I Krista ta le Krista lem ipiti I het khan thei diu ham yo khom na hin la pung sagi makhaya pat kum ko makhai
sung hiding ahin WhatsApp group voice call hiding ahin English le ai pawazon nomin ahi thuta khungnom zo se le hamsetnaho akon pathin mihu hingna changnom zo si anuya description le comment a link akon hin join theyo hi ke hon ki mancha dang ka hin sei pi diu hin ki het tu diu hi ka hin sei pi nom chu hi le hi chi channel hi nitin hamset le pathin thu hung ki update jengdeng ahin pachomi sa ole subscribe matin iloi pa in sumni ngai lu cha cha hozong ana share kana hi hi lagaw lam ki ngai lu na hi patin ai mapui jing ta la Bro, he's had water burning first. Bro, look at the scan. Not on Facebook. Ooh, that trailer. You're gonna push it down or what? Yep. See? Oh my god. It's hitting the curve, that's why it ain't going nowhere. Yeah. See? You guys bumping up? Yeah. Watch. I'm about to get it. See? Yeah, I see that. Oh my god. Ya Allah, ya Allah, oh dah, mau banjir gede kayak gue dona segini lebar, subhanallah. Awas! 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 Turun saja, turun! Awas!
review di gudang tanaman sudah dipersiapkan untuk pelampung dan tarik kembali. Silakan untuk mengantisipasi